house no ireke ngwire he undu morariganirwo uraria uhoro wa irabu ciena bandi kana itari tondu ri irabu ira gukorwo ukigweta ri kwina marebe okoro mutire uthigirite gutire utakiri wakama gutire uthie backyard ri ku ni mama ya kou we marigo-ini riu we kou wale gituaga yembe tigo tu yembe ona mwana ku wa tukagia kuria no iregete kuria irigo ria guku backyard othie keno keinaga ona karendi ogore muthama kou nima tukire muigai kumagia hau ri uthio njei kuma hau ri kwa babas nima ri kumagia hau ri no uthire muigai ri o muigai no kurugamira muigai na nima tukuma uri ona rutari okena tondu ru mukire wa irabu icio gwirathie ciukite ri ndu iguthie cio andite na thika rudi uguo na riu iria irakwo menye ndakura kirabu kire giothe kirakwo guti mundu ungiaka kirabu tarendi go thaici gutire ati wina clientele ati ya mundu waku miaka 30 guthi na iguru gutire ati uraka we umenyete kire urakira andu aya akuma 18 years ari ndu ina 20 years mena disposable income mena yo na namba nene ti hikanu riu we suva yaku imwe uramikira mathabu na nikona athuri ingi mambaga gukira matonya kirabu meti igire makamba gukira ni gutara betagwo mental sam mental sam ndanywa ici igire inginywa ngemwe kari ndigekira maguta 540 na nyuma na ngiri sigare 460 ndama iria rucini na fea ya moya na guthie thukuru ona rucio ndiguka tondu kwanja riu ena mwana rathie tua ndirihire akegura thukuru oganywa igiri ukainuka we ndura butiri mundu rakubatara ndiragerete Kiambu Road just the other day and I think it was past 3 na kuu uguo na ni 3 am ti 3 pm am hau area yo ri hari na jam hau ha capital no hari na jam hari na ke na jam 3 na ndungana pick up hau pick up